whaatalo whatu le ni tai au. Le sofa pelo Yesu ke riso lo tātou alii ma lo tātou whaola. Fia lava o tātou mawhai o na awai mai I le ni tai au. Ia ono leanga le leo le atua o le ala lea tātou te whafo I ele vi inga I lea tai au. O le tai au. Ai me se lava le teimi whapotupoto I le ainga o le atua. O le ainga o le whatuatua. So always a great privilege for our family together. Especially when the believers come together, that we can hear the word of our God. Amen. Ola o te ine tātou le talo le ni tai au, tātou whiwha te talo. Ia oe ta mā ono lo wanga le lei, whaftaite le lava, mawalunga ia te I mātou le nei avanoa, mātou te maua, mātou te whaanangolongo ai I lau fionga pa ia, a o au mai, lau upu ia te I mātou, a so soani lo wanganga pa ia, Yo mātou loto te ito tasi, au mātou savalia le nei soifuanga, au mātou iai le nei o langa, o loo mātou, o loo ia te I mātou lau upu, o le upu e ao awina I mātou, o le upu e ao tauina I mātou, masaunia I mātou, au mātou whaatalitali atu, I le toe fia mai o lo mātou li whaola, whau oe, I lau au auna I le ni tai au, ni ngata fo I leo le whaalongolongo, So se tasi lava o lo mawhai o na maua le avanoa I whaanongolongo mai iai le nei tai au iai le ngata I lea o I mātou uma o mātou iai lalo I fo le nei whale. Tamā ia whaapeo nā vea lau upu o se whatu e pa ui o mātou loto ina ia fua tele mai ma ia o ngā mo oe ma lo fina ngalo au mātou whaatantari atu ai Le toia fio mai o na mātua lii, o lo mātou whaolo Yesu ke riso. Ia la toia lo mātou tatalo le nei tai au, and all of God's children say, Amen. And Amen. Ia le tua, o le asu e mena o tusi le tai au le nei le Efeso, alona mta apu e tolu. Efeso, alona mta apu e tolu. Ephesians chapter 3 is where we will be starting today. O tato taunu mai le nei tai au I le mata upu e tolu o le Efeso. A tato mai tawina le ao awina o le nei tusi. Na whaapeo na o talanoa atu I ate oe le temi wa mawai. O le mata upu mua mua e o mai le mata upu e tolu. Pe o le afa mua mua o le tusi al Efeso. O le whaamatala ine o le fina ngalo pa ia o le atua mo lana e kalesia. O le ao awina o le fina ngalo pa ia o le atua e whatatau ile e kalesia, mata upu e mua mua e tolu. A mata upu muli e tolu, po mata upu e wha e o mata upu e ono. O I tātou te mata matai, I le ola soifua o tangata, o lo iai to tonu o le e kalesia. Po o tangata ua vea mata ua o tangata whaatuatua ia Yesu ke riso, o lo whaatasi e to tonu o le e kalesia, Ia pe o le awa awina o tangata, tātou te maua I mata upu e tolu muli o le tusi lea a le Efeso. So this morning we've come to chapter 3, so we start a new chapter today. And as I previously had mentioned, the first 3 chapters of the book Ephesians, it's the theology of the church, or the study about God and His purposes and His will and His heart for this thing called the church. So that's what we've been studying over the last couple of months. The last 3 chapters is where we get to look at what it is in regards to the people who are part of the church and how each one must play their role. So that's what we're looking at the moment. So le nei tai au o tatu taunu o mai I le mata upu e tolu e lua ni vaenga o te vailua ina ia le whaiupu mua e o le whaiupu e sefulu ma le tolu. O le vaenga mua la o le atato mata I le nei tai au. O le whaautu wina o le tato mata upu. O le faaali mai o le mea sa lilo. O le faaali mai o le mea sa lilo. So we will split verses 1 to 13 into 2 parts. And we will look at the first part today under the heading, the revealing of the mystery. The revealing of the mystery. Peo na tātou talatala noa I mata upu mua ma le mata upu e lua. I le mea sa lilo po le mea sa le iai le manatu o le whenenga tuwai ma le au apostolo, matama, matua au Israelu. Sa lilo ia te ila tau le mele e ta ua o le e kalesia.
Pe ona tātou wa ai fo'i, i le tofia i le atua o se nuu ma tangata mo ia lava, na whaapea ai upu a le atua ia apera amo, o te tofia oe. O te tofia oe e ave manu tele. O le fina ngana o le atua ina ia taua lona suafa i se nuu. Lea na ia tofia i le tangata lea e taua o apera amo. Ai mai le tofinga lava o le tangata leo apera amo, tātou te wa ai fo'i, le tala noa po le whaailoa mai e le atua, lona fina ngalo e winga i le lalolangi atoa. Nei whamei whamanuia le atua ia apera amo, e manuia fo'i ia te oe, a inga uma o le lalolangi. So i nabi e whaahatangia mai ia te i tātou, e iai le fina ngalo o le atua le tama, e whaatatau i ia Israelu. Ai le ngatala ia Israelu, ai eilo na loto, mo le lalolangi atoa, mo nu ese. So, a tato wa aila, a ofetalai le atua ma whaataatia e le atua, ana por kalame mo tangata Israelu po o le whanaua apera amo, filfilia ia Isaako, filfilia ia Iakopo. Sai ai fo'i lona fina ngalo ina ia whaaolaina ma au maia o nu ese, ina ia tuu whaatasia i ana fuafuanga pa ia. Lea la o tātou iai i le mea e taua ole e kalesia. So when we look at the Old Testament, this word mystery, we've mentioned it before in chapter 1, chapter 2, that the church, what we know as the church, the body of believers, the body of those who put their faith in Jesus Christ, was unknown to the Old Testament forefathers, was unknown to the Old Testament prophets. But we hear when God said to Abraham, and he says to Abraham, Abraham, I will choose you a people for myself. And we know that that became the nation of Israel. But he also mentioned to Abraham that through you, all of the families of the world, the whole world will be blessed by you. So we hear that even in the blessing that he gives Abraham, that there is the revelation or the small insights in regards to the mystery. And the mystery is the church. Pina tātou wa awa ai ai le kalatia o lona mta o puetonu. Whamei whai pue lusu ma le ono, o atali o le atua i tātou uma o e whaatuatua. Whamei ua papatisoina ia keriso. Whamei ele o iai se polonga po se saoloto. Whamei ele o iai se tane po se whawhine. Whamei awa watasi lava o tau ia keriso. Whamei o suli e tusa ma mea ua folaina. So o le mea sa lilo, o le fina ngalo pa ia o le atua, ina ia taua i tātou umalava, e le ngata ia Israelu, a o i tātou umalava ia avea matino o keriso. So we even read it in Galatians chapter 3, and verses 26-29, it reads these lines. It says that we are sons of God through faith. It says that we are all baptized, both Jew and Gentile, into Christ. It says that there is neither Jew nor Greek. It says there that there are neither slave nor free, neither male or female. It says that you and I are all one in Christ, that we are all heirs according to the promise. So I tato baba ai le mea le ta o le mea salilo o le tufa atasia o le au maia ina ia tino e tasi le eka le sia e le ngata i e whaatuatua o ta ua ta ngata iuta ia a o tato fo iu ta ngata nu ese a ua tuui na atu o tato loto whaatuatua ma o tato loto tali tonu ia Yesu Keriso. So le eka le sia o le tino e tasi o ta ua whaatasi i tato o ta ngata whaatuatua. Ua fausia whaatasi, he pe fusia whaatasi, he ua talitonu. Manatua o le ata o le kalesia, o le tu whaatasia o e sa toalua. O le iutaia ma le eleni, a ua tu whaatasia.
ua tino e tasi, whamaile upole tua, ua vea matangata fou e tasi. So le atam na o lo au mai le apostolo, il tusi le ale Efeso. So remembering that the church, there was the image that Paul explains to us and says, we are one body. That the body of believers is many members, but one body, and the head is Christ. We also see that the body has been made two. Once there were two, are now one. There was a Jew and a Gentile, but now through Christ we have been made into one new man. So ole ata atoa ole mea lea sa lilo, ole otamba whaile apostol le whaamatalaina ia te i tātou. O tai aunale nei, ole whaawa wina lava ole manatu lea ale apostolo, mai whaipu mua e whaipoe ono, e maua ise manatu ole tātou mata upu. E tue whaapea foi ona whaamalosia, ole nganga lea whaawhaia onga o Paulo. E toe au maise mata upu, ai toe whaamautu le manatu. O lea la tātou te wa ai le mata upu le tolu. Mai whaipu mua e ole se fulu ma le tolu. Pe e toe tawa o whai ume Paulo manatu le mata upu mua, ma le mata upu e lua. Ai sea, a wā e tāua. E whaata e Paulo le whe au o le mata upu mua, ma le mata upu e lua. E a lai o nā toe au mai ana manatu, ina ia wha mautu wina i le mata upu e tolu. Au tato wanga i atu ma fotua i mai le mata upu e wha. I le au awina o vaenga ese o le tino o keriso ma le soifua ola o le tangata po o le tangata o le ekalesia. O lo manao le apostolo i le mata upu e tolu. E toe wha mautu le mea o lo tala noa tuai a. Le mea lea sa lilo. So lea lango wha pe wha matali atuai a te itatou le tai au le nei. O le faaali mai o le mea sa lilo. E whaatatau i le tino leo keriso ua tuu whaatasia. So chapter 3, verse 1 to 6, Paul almost uses his teaching gift to reinforce the message. So it's like he's told us chapter 1, chapter 2, he's told us about the fact that the church was from the beginning of time. He's told us also in chapter 1 that we have all our resources as a part of the body of Christ found in Jesus Christ. Remember chapter 2? It's we have salvation. The way that we can get into the body of Christ is through grace alone, through faith. Remember we learned that out. And then we also learned that we are united. Our unity, our reconciliation, the coming together of the body of believers is found in Christ. So in chapter 3, verses 1 to 13, we're going to see Paul reinforce some of these key messages back to us. Why does Paul do that? Why does your parent tell you time and time again an important message? They want you to get it, right? Exactly the same principle here. Paul reinforces some of these key messages because he, as an apostle, is saying that it is very, very important. So he's underlining the message, he's putting it in bold and saying, believers, this is what you should know. And it's we've entitled this part of the sermon as the revealing of the mystery. And we know, we have an understanding, the mystery is the church. So ole mesa lilo ole ekalesia. So ole nai manatu na ina ia tu ina atu le tatou ekalesia ile ni tai au. La tatou faita wina le tatou mta upu. Mai le faipu mua le tatou tolu. Se yo o ile faipu ono. We're going to read from Ephesians 3, verse 1 through to verse 6. Mo le fa Samoan le tatou faitau ona olea ia lea mea wa o Paulo o le ua noa tia ona o Keriso Yesu ona o tou onu ese a wā ua o tou whanongolongo i le sauminga o le alofa tu noa o le atua o tuina mai a te au mo o tou ina wana whaailoa mai a te au i le whaalinga o le mea sa lilo whapei ona au mua i tu sia i ni uku i titi
Pea whaitau lia e mawhai ai o tōu o nei loa ai lo'u loto matala I le upu ia keriso sa lilo. Sa le whaeilo atu I nisi tupulanga o le whanaunga atangata. Whapei ona faaali mai nei e le anganga I ana apostolo pa ia, ma ana perofeta pa ia. Ia veanu ese, masuli whaatasi, matino e tasi, mai a tofu sia whaatasi, I lana sa fola mai ona o keriso, ile tala lelei. Chapter 3, verse 1 to 6. This is Paul. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for you Gentiles, if indeed you have heard of the dispensation of grace of God, which was given to me for you, how that by revelation he made known to me the mystery, as I have briefly written already, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in sons of men as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and prophets, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ through the gospel. Praise the Lord. Ona manatu mua e lua ni manatu o te fia tala noai I le tai au le nei. Ona manatu mua o le noa tia ona o le mea sa lilo. Ona manatu e lua o le fuafuaina o le mea sa lilo. So e lua ni manatu o te fia tala noai I whai upu nei e ono. Ona manatu mua o le faaali mai o le mea sa lilo. Sa faaali mai e awala I le tangata sa noa tia. O ai le tangata lea o lo iai whai mua. Ona o lea mea, o au o Paulo, o le ua noa tia, ona o keriso Yesu. So there are two parts of our sermon that I want to speak about today. So in part one, I want to speak to two parts, and the first part is the prisoner of the mystery, and the second part is the planning of the mystery. And so the first part we find in verse 1, because the prisoner question, who is the prisoner? The prisoner is found in verse 1. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus. Amen? So le tato mata, le ale atalo au mai le tangata lea wata ua o ia o le tangata nono atia. Ai whamai la le tato whaamtalanga I le neitaia, o le tangata lea, whamai e mawhai o na tato whaapea, o ia o le apostolo o le mea salilo. E mawhai o na tātou ta ua Paulo o ia o le apostolo o le mea salilo. Ai sea, a wā o le mea salilo o le ekalesia. O le ekalesia, o le tūwhaatasia o le tangata iutaia. Ma le tangata no ese. O ai lena awina atu ai Paulo e tā lai le tala le lei. Na filifilia whaapitoa le apostolo lea, mo le tuwinato le tala le lei, inu ese. O le ale fina ngalo o le atua leo tatu malamala mai mataupu mua, malamata e lua, o le fina ngalo pa ia o le atua, ina ia tu whaatasia e sato lua, ina ia vea matangata fau e tas. Ai whamai Paulo, ona o lea mea, o au o Paulo, o le ua nono atia, ona o keriso Yesu. O le tangata neo Paulo, e tusila na tusile e Efeso, o lo nofo whaafale pui. E leo nono atia whale anganga, o le nono atia le tangata leo Paulo, I le tino. O lo tusila na tusile mai le nuo Roma, a o whaatalitali lana whaamasinonga, I luma o Nero, ai sea, ona o le tala le lei, ya Yesu keriso. Tato te maua le tala le ngā luenga, a lonam tā koe luas pun maritasi, o lo abatu lunga le tato lau papa. Se sue e tato tusi. As we turn our Bibles to Acts chapter 21, 28 to 31, the first part of our sermon this morning is to mention the prisoner of the mystery, Paul, who is an apostle to the Gentiles. And we know that Gentiles is every other people that is not Jewish, is every other people that is not part of Israel. Does that make sense? Yeah? The second part, though, is that he's a prisoner. The reason why Paul is a prisoner is because we find in this story in Acts chapter 21,
Paul was actually placed in prison because he was accused of bringing Gentiles into the holy temple. So let's go to Acts 21 and read this story. Wala langa se mai o tō Israelu Efeso soani mai ia o le tamaloa lene na te o atu I tangata uma I mea uma lava ia liliu ese I lene nuu ma le tula fono ma lene I mea ma ua au mai e leni I le malu malu ma ua soli e ia le nei mea pa ia lua sumuleiva na wā nanua I loa e I la tau ia tō fimo le Efeso sa whaatasi maia I le ai, whaate I la tau ua au maia o ia e Paulo I le manu manu, tolu skulu. Wa vevesi fo I le ai umalava, wa femo ei mai ai le nuu, ua pue fo I la tau ia Paulo, ma toso ia te ia I fafo o le manu manu, ona punitia loa lea o whaitutoa tolu tasi, o loo nau I la tau e fasioti ia te ia, a ua longo ae I le alii e pule I au, ua matua lo lofi mai Jerusalema umalava. Le ale mafua anga o lo iai Paulo I le fale pui pui. O lana moli anga lea, whamai wa au mai e le tangata lea o Paulo le tangata e leni, to tongo le manu pa ia. Le ale mafua anga na mariu mai a Yesu Keriso, ina ia, ave ese le pava e loto a. Matua fo le pale sa ona sopo ia, e le tangata nu ese. E sa e le tangata nu ese ona sao fia atu I tonu o le manu pa ia tangata Israelu. Alo mea tonu langa lea na mōli ai Paulo. Le mafuanga lea o nofo ai Paulo, ma tusi a mai le tusi ya Efeso, ma whapea mai o aua Paulo, o le ua nono atia, ona o Yesu Keriso. Le ale mafuanga le nono atia Paulo, ona o Yesu. O le ane whina ngalo le tama, ina ia tu whatasia le tangata nu ese, ma le tangata iuta ia. A le ane mafu ango le nono o tia Paulo, ona o le suafo Yesu, ona o le tuufua, whamai wa tuufua, whamai le whaipuna e lua sumaleiva, wana muai loe la tau, ya tau fimo le Efeso, sa whaatasi maia ile a ai. O tangata Efeso sa whaatasi ma Paulo le a ai. A lawa tu wai whamai, no wa mai e Paulo le tangata e leni tono man. Ona lea, ona vevesi ai lea ai. Whamai wa whimo ei mai le nuu, ua pue la tau ya Paulo. Whamai wa lato fia fasioti ya Paulo. Ai whamai le leina mua tato mta apura tai ale ni. Ona o lea mea, o au o Paulo, o le ua noa tia, ona o Keriso Yesu. O ia o le apostolo, o le mea salilo. Le ale mea salilo. Mea salilo ua tu, ona o le maliu o Yesu Keriso, ua wha umatia le feita ngai. O e sato ua vea matanga te fōu, te tasi. O le mea nā le sala au na ina e Paulo. Le vala uina o le tangata leo Paulo ina ia whaolaina nu ese. A lea ua tu fua ina. Ma ua tu uina te tono le whale pui pui. Amen? Le naunau ta inga Paulo le whai mai ei le mta apua tolu whai pesifunu ma le tolu. O le nei o te ai o yatu. Aua nei wha vai ina ua puapua ngā tia au ona o tau. A wā o le mea tau te mita ai le nā. Vai le ngango tangata. O lai nofo le whale pui pui. O lai tusi mai lana tusi I le ekalesia. Ai wha mai. O te ai oi atu. Aua nei wha vai ina ua puapua ngā tia. Ai wha mai a ia o tau mita ona oa. Mita ona o puapua ngā. Ona o le suafo Yesu Keriso. Ona o le fina ngalo Yesu ina ia tu whatasia e sa to alua. We're looking at the prisoner, and the first aspect that I want to talk to today is because Paul, he was put in prison because of this very mystery. What is the mystery? The mystery is the church. And we've read in chapter 2 that it's the two who have now become one. The Gentile believer, the Jewish believer, through the cross of Jesus Christ, has put to death the enmity and made two one. But in the story in Acts 21, Paul goes back to Jerusalem.
and he is being accused. In verse 29 it says there, for they had previously seen Trophimus, the Ephesian, with him in the city, and they supposed that Paul had brought him into the temple. Remember the temple? There's a certain area where if you're a Gentile, you cannot pass. There's a wall of separation. But he was being accused of bringing a Gentile into the holy temple. That's why Paul is known as the prisoner of the mystery. He's also known as the apostle of the mystery. Why? Paul was making a stand for the gospel of Jesus Christ for the Gentile believers. Amen. O le si mea tātou te iloa le noa tia ono le mea sālilo. E maua le whaipue lua. Whamai, o upua Paulo, a wā ua o tau whaanongolongo I le sauninga o le alofa tū noa o le atua, ua tuuina mai a te au mō o tau. The second part that we find with Paul is not only is he a prisoner for the gospel, he's a prisoner. I love the fact that Paul says, I am a prisoner of Jesus Christ. He's not a prisoner of Rome. He's not a prisoner of the system that has put him into jail. He's saying, no, I'm a prisoner of Jesus Christ. It's because of the will of Christ. It's the will of the Father to bring the Gentiles and the Jews together. That was the gospel truth that he was standing for. And so he was standing for that. And he says, I am the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. But he says in verse 2, he says, not only am I a prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, 2, if indeed you have heard of the dispensation of the grace of God, which was given to me for you. So here we see in verse 2, the dispensation of grace, and Paul says, of which God has given to me for you. O le whaipule lua, tātou te mawailesia nganga o le apostolo. Whamaile nganga o le apostolo, a wā ua o tau whaanongolongo I le sauninga o le alofa tū noa o le atua, ua tuuina mai a te au mō o tau. O le upu lea o lo whaangaina e Paulo I. Whamaile upu Paulo, a wā ua o tau whaanongolongo I le sauninga o le alofa tū noa o le atua. A e mawaina mai le upu lea, whamai, o le sauninga o le alofa tū noa, e mai le upu e leni. O le upu e leni e winga o le sui vaaya o mea tō tino. So o lo mai Paulo, ua outou whaanongolongo I le sauninga o le alofa tū noa o le atua, ua tuuina mai a te au mō outou. O le isi upu, o lo mai Paulo, o au o le sui vaaya o mea tō tino a le atua. O au o le sui vaaya o le alofa tū noa o le atua, ua tuuina mai a te au e tuuina atu yate o tau. O le whaamaoninga o le vala awina o Paulo ina ia avatu le tala le lei I whea nu esi. O le whaamatala ina le nao le whai upu lea, a wā ua outou whaalongolongo I le sauninga o le alofa tū noa o le atua, ua tuuina mai yate au mō outou. O le tangata wana mauti noa le lei lona vala awina. Le tangata lea lo whai mai o au ua noa tia ona o Yesu Keriso mō outou tangata nu ese. Whamaile si vaenga lona manatu, a wā outou whaanongonongo I le sauninga o le alofa tū noa o le atua. Manai o le vaaina lea, o le tangata ua manatu I foia, o au o le sui vaaya o mea tō tino a le atua, o le tuuina atu I tangata nu ese. In verse 2, we look at the words dispensations of grace. When we look at the meaning of the word dispensation of grace, it comes from the English, it comes from the Greek word, which we get the English word stewardship. The meaning of the word stewardship is one who manages the household. So a rich man will have someone that does all the operations of his household, from the house to the servants to the
farms, to the animals, to all of his possessions. A rich man would have someone who stewards all of those different roles. That's what the meaning of the word dispensation of grace. In other words, Paul is saying in verse 2, not only am I a prisoner for you Gentiles, he says in verse 2, I am also, you have heard that of the dispensation of grace of God which was given to me for you. In other words, he's managing all of the grace that God has for the Gentiles, and he's giving them out to the Gentiles. He's in charge. He is the steward of God's grace, that he will be able to tell the Gentiles of the good news of Jesus Christ, and his grace. Praise the Lord. Famele Romana mta kwesuma lima fa kwesuma lima masuma leono. Wa autu si atu ni si mea yate o tole au soe. Malfa ma alosi. I lo fa mana tu atu yate o to. Ono le lofa tu no wa fo ina mai ate awele atua. Ina ia avea ha ma au auna a Yesu Keriso inu ese. O te whaia le whaiva o si taulanga i le tala le leia le atua. Ina ia tani le leia le taulanga anu ese. Ina ua faa pa ia ina ele anganga pa ia. Amen? Amen. So i o lo faa matala ina mai ai le manatu lea a. Le manatu lea o lo avea o ia ma suiva aia o mea tō tino le atua. O a mea tō tino le atua monu ese. O le lofa tu no le atua. O le faa o la tanga. Le fa mai ele tusi le aroma. Fa mai ono le lofa tu no wa fua ina mai a te awe le atua. Ina ia avea uma au auna Yesu Keriso inu ese. Praise the Lord. Amen. So ele ngata o ia o le wa nono atia ona o tangata lu ese. Ai fa mai ea o ia foi o le tangata o lo otu mava aia mea le atua. O ia o le sui va aia o le atua. Monu ese ina ia tala iatu ma avatu le tala le lei. I tangata lu ese. So in Romans 15, verse 15 and 16, it says this, Paul explaining the dispensation, Paul explaining the stewardship of God's grace for the Gentiles. And I imagine if Paul was alive today, he would come around the Pacific and we would be given the stewardship that Paul has in regards to grace. And he says in verse 15, nevertheless, brethren, I have written more boldly to you on some points, as reminding you because of the grace given to me by God. This is the dispensation. This is the stewardship of God's grace. He says that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Amen? He's not only a prisoner, but he knows exactly his role. The question is, do you know your role? Well, if you see, where mana tunatu ea, ile nganu wenga fire oe ile tino Keriso. Pei o Paulo lefa mai Paulo, o au o le suiva aia o mea tō tino, o le lofa tu no le tua i tangata no ese. E whape fo i tātou uso ma tu whawhine. Le tātou iai whaatasi le tino Keriso, e whainga tā le whōlaunga, e whainga tā le nganu wenga a le atua. Aia, whamai a Paulo, o te tū mo le swafa le ri. O le nganu wenga le na tō fia ia. E te inoa na tō fia oe e le atua ina ia vea oe matino Keriso. Amen? E au mai au mea alofa, e au mai au tā leni, ina ia a vea ma awala Efeso soani ile nganu wenga a le atua. Mo pe tero alona mta koe wha, o loo iai le whai upu mānei lava o loo wha amarosi mai ele apostolo, wha mai, mo pe tero mta koe wha whai upu spulu. Upo le apostolo, wha mai, ia taito a tasi ma au auna o le tasi i le lava mea, e pei ona maua e ia ole mea lofa, e pei ona au auna, e pei o au auna pule elelei i le alofa tu noa, winga ese o le atua. Amen.
Le nganga na Paulo, ai o le nganga fo le na o te au mai I le tai au le nei. A fai ua I loa e Paulo le vala awina o ia, e te tau foi o na vea mawhaata I te inga I a te tatou. Paul here is expressing his understanding of his calling. But brothers and sisters, believers, we all have a part to play. As part of the kingdom of God, every believer has a part to play. We're participants of the kingdom of God, not watchers. We're not an audience who come to watch the kingdom of God. We actually participate. In 1 Peter 4, verse 10, it says this: as each one has received a gift, everybody in the body of Christ has a gift. It says, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards. Just like Paul, he was the stewards of God. He was a steward of God's grace, the dispensation of grace to the Gentiles. And Peter saying, as good stewards of the manifold grace of God. So be encouraged, brothers and sisters. Whatever your calling is, your abilities, your strengths, your talents, what are those things that you can bring to the body of God, to the body of Christ, to help continue to build the kingdom of God? Amen? No tia ono le mesa lilo. Ele ngata o ia o le no tia o loa fo ia o ia o le sui va aia o mea tō tino a le atua pe ona whai mai ua tō whaalongo I le sauninga o le alofa tūnoa. A whai mai whai pue tōlu, ina wana whai loa mai a tau I le whaalinga o le mea sa lilo, whape o na umuai tu sia ini upu I titi. O le vaenga lona tōru le manatu mua lea, o le ale mea sa lilo, o le mea sa lilo, ina ia tofu sia whaatasi o nu ese, ma tangata whaatuatua o iutaia I le manuia. Tā pue tolu na e whamei whai pue ono, ina ia vea nu ese matino e tasi, masuli ia tofu sia whaatasi. O le isi mafuanga o le maua le avanoa a tangata nu ese I le tala le lei. O le wala au le atua inu ese, ina ia lato maua le o la tanga I le wha tua. Ina ia maua le wha o laina o lato nganga I le wha tua. Au noa mga luenga a le tula fono. Hey. In verse 3 it says there, he continues his writings. He says, I'm not only the prisoner of Christ Jesus for you Gentiles. Indeed, you have heard of the dispensation of grace. So we've talked about that he's the steward of grace of God to the Gentiles. In verse 3 he says, and how that by revelation he made known to me the mystery, as I have briefly written to you already. What is the mystery? Number one, the mystery is the Gentiles will be joint heirs with believing Jews of the heavenly inheritance. 2, that the Gentiles also will be co-heirs. They will be partakers. They will be members of the household of God. 3, that God would call Gentiles to salvation by faith without the works of the law. So he's reminding them again that you are a part of the body. The Gentiles are a part of the body. The Gentiles are now one with the believing Jews without having to go through the Old Testament law. Another reminder, remember, Paul is reinforcing this message. O lo tama whai Paulo ina ia whaamau tuina le manatu. Le manatu lea, ua tino e tasi, ua suli e tasi. Ua maua le tofinga e tasi. E le ona o ngā luenga a le tū la fono. Ai ona o le alofa tū noa o le atua. Whamai le kolose nā mua whai poe lua suma le ono ma lua suma fitu. O le upus lilo lea, sāna tia talu mai au ngā tangata matupulanga ua mawai. A ona po nei ua faaali mai ai I ona tangata paia. Na whina ngalo fo I le atua, ona whaailoa atu I ai le winga o le sili o le lei, o le nei upu lilo oinu ese.
o ke riso lea o loo yate o tō o le faa moe moe I le manuia. I'm just going to read Colossians chapter 1 verse 26 and 27. The mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Praise God. Amen. That's the mystery. When Paul talks in verse 3 today, and he says how that by revelation he made known to me the mystery. What is the mystery? We read in Colossians, it says there that to the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you. That's the mystery. Praise God. The mystery that was unknown to our Old Testament fathers. The mystery that was unknown to the people of Israel until after Christ. That all of a sudden, wow, there was the church. And praise God that if you're a believer, we are all part of that one body, together with believing Jews. Whai poe wha, tatou mta apuri tāra ni, whamai, whai unga whai poe tolu, wha pei ona o mua I tūsia I ni upu I titi. Pe a whai tau lia, e ma whai ai o tau ona I loa ai lo loto matala, I le upu ya keriso sa lilo. E le ngata o ia o le nono atia ona o le mea sa lilo. E le ngata fo I wa ia au mai e le neitai au, whamai o ia o le suiva aia, o le sauninga o le alofa tu noa o le atua. Whapea fo o ia o le, ina ia whaailoa mai, I le whaalinga le mea sa lilo. Okay? Ai whamai whai poe wha, pe a whai tau lia. Upu I titi ano whapea tuai, whamai whai poe wha, pe a whai tau lia. O a mea ia whai tau lia. Paenga umalawa I am tau mua mua man tau koe lua. E whatatau I le mea sa lilo. Whamai whai poe wha, pe a whai tau lia, e ma whai iai o tau ona I loai, lo loto matala I le upu ya keriso. O lo wha pea ona tala noa mai le apostolo I. Efeso, pe a o tau whai tau lia le tusi, mea umalawa I no tusia tuai, e whaatatau I le ekalesia. E whaatatau I le tino keriso. E whaatatau I le pāra e loto ua soloia. E whaatatau I le tu whaatasia o e sa tō lua, e a vea matangata fau e tasi, whamai pe a whai tau lia, e ma whai iai o tau o nei loa ai, lou loto matala, I le upu ya ke riso Yesu. O le tāua ia, o le whātāua ina e Paulo, o le au whātuatui e Efeso, ina ia lātou whaitau, ma ia lātou malumalama. O le whamalosi mo tātou le tai aule nei, o a mai lo soifua whaitau, ma lo soifua malamalama, I le upua le atua. A wā o le upua le atua e matala ai, whamai kolo se lua, whaipoe lua, whamai le upua le atua e whaamawhana whanaina. O le upu le atua e whaasooina I le alofa le tangata whaatuatua. O le upu le atua whamai e mawaile o loa uma o le mautinoa I le loto matala. O le upu le atua e loa le lei, le upu le atua sa lilo. Kolose nā mtapu e lua, e lona whai upu e lua. In verse 4 we read this morning, it says that Paul says to the believers in Ephesus, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. He's encouraging them of what they were reading. What are the Ephesians reading? They're reading his letter. What is his letter talking about? He's telling them about the mystery of Christ. He's telling them about the body of Christ. The removal of the wall that separated. He's telling them about the two that are now creating the new man. But he's saying in verse 4, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. He's encouraging them in regards to what they read. What are you reading? Is a question, right? Amen. Our prayer as believers is that we read and we understand the power of the Word of God. Amen. In Colossians chapter 2, verse 2, it reads this, that their hearts may be encouraged. You know, when you read the Lord's Word, you're encouraged. 2, it says, being knit together in love.
When you read the Word of God, you get even closer with the Lord and you get closer with one another. It says you've been knit together in love and attaining to all the riches of the full assurance of understanding. Last, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ. So I love how Paul, he writes in verse 4 that he's the prisoner to the Gentiles. He's writing this letter from prison. But what does he encourage them to do? Number one, remember your calling. Number two, remember what you're reading. Number three, are you sure that you're contributing to the body of Christ? Why? He's talking about the value of this thing called the church. The unification of the church. Remember last week, we talked about the reconciliation. And Paul's saying we all have a part to play. He's writing all of this from prison. Amen? Olo tu sia lana tu silia, a o noa noa tia o ia, I Roma, ona o le tala le lei. Amen. Ola manatu e lua, tfia au mai ele tai au le lei, e maua fai poe lima, man fai poe ono. Fa mailo na fai tawina, sa le fai lo atu inisi tu pulanga o le whanaunga tangata, fa peo na faaali mai nei ele anganga, iana apostol pa ia, maana profeta pa ia, ia veanu ese masuli fatasi, matino etasi, ma ia tofu sia fatasi, ilana sa fola mai, ona o keriso, ile tala le lei. Ole manatu muli ile ni tai au, lea mo tatu tala noa, ile noa tia o le mea sa lilo. Al manatu e lua, o le fuafuaina o le mea sa lilo. So we've spoken about the prisoner of the mystery, but now we want to finish off in verse 5 and talk about the planning of the mystery. Ile whaupuna e lima lo i ele whaitau, sa le faaali atu I nisi tupulanga o le whanaunga atangata. Ile fuafuaina o le mea sa lilo, e lei whailoa e le atua ianga tama, maunga profeta, matupu o Israelu, matangata o Israelu, e oko mai lava I le taimi o Yesu Keriso. Defa me fai poe lima. Sa le faaali atu I nisi tupulanga o le whanaunga a tangata. Whamea o le mea sa lilo, le tūwhatasia o tangata Iuteia, I le manatu o Israelu, o I latou o tangata filifilia e le atua. Sa lilo ia te I latou e tūwhatasia le tangata Iuteia mo le tangata e lene. Sa lilo ia te I latou e tūwhatasia le tangata Iuteia le nuu filifilia le atua mo tangata nu ese. Le whamai en whai upule lima. Whamai, sa le whailo atu I nisi tupulanga o le whanaunga a tangata. So o le winga na o le whai upule na. When we read in verse 5, as we head into the second part, the planning of the mystery, it says that in the planning of the mystery, which in other ages means that the generations before. So Paul is talking to the Ephesians. Remember, Paul is not writing this letter in our time. He's writing this letter at the time of Paul. And he's saying in verse 5, which in other ages was not made known to the sons of men. That's simply saying that the mystery, that the church, that the putting together of a Jew and a Gentile was absolutely foreign. Actually, no one actually knew. They had no idea. The generations, Abraham, Isaac, Jacob, right down to the Israelite kings, right through to the prophets, right up until the time of Jesus Christ, no one knew about the church. It wasn't until Christ came, set up the apostles, set up his disciples, and he returned to heaven, the Holy Spirit came, and the church was born. That's what verse 5 says. It says, which in other ages was not made known to the sons of men. So, o le upuna ni tae fa mai fai upuna lima, sa le fai lo atu I nisi tupulanga o le whanaunga atangata. Fa mai le atoanga o fai poe lima, whaapei o na faaali mai nei e le anganga. I ana apostolo pa ia,
ma perofeta pa ia. I le fuafuaina o le finangalo o le atua mo le ekalesia, o leano au mai i e Paulo, le manatu e winga i apostolo pa ia ma perofeta pa ia. Whamaine ma ina nal whai poe 5, whapei ona faaali mai nei e le anganga i ana apostolo pa ia ma perofeta pa ia. O le fuafua ina o le mea sa lilo, sa whaailoa mai iai e le mana o le anganga pa ia. I ona po o le au apostolo. Lefa mai Efeso e lua, mta upu mua le ntatau whaitau e vaeson te anei, whamai whai poe lua sifulu, Efeso e lua, na ia matuanga lue aia ke riso, ina ua toe whaatu ina mai o ia, na ye uoti, ma whaanofo ia te ia ilona i tū taumatau. Amen? So o leo lo tala noa mai ia le apostolo, i le mana o le nganga pa ia, na whaapea o na whaawai nei le ekalesia. Whamai whaapea o na faaali mai nei e le anganga, i ana apostolo pa ia ma perofeta. O le laina lea whaapea o na faaali mai nei. O lo e tatau o na whaatau ai nei tātou ina ia malama le upu le whaatatau i le whaavaina o le ekalesia. A tātou tilo na tā koe whaalo na whai pasfuma tasi, na ia tuina mai foi nisi e whai ma apostolo, o isi foi e whai ma perofeta, o isi foi e fola le tala le lei, o isi foi e whai ma leo a toa ma ao. I le whatulanga ina o le ekalesia a le atua, sa whaapea o na whaavaina, na tatu tala noa i le vaeso na te anei a. I le whaavaina o le ekalesia, e le mana o le anganga pa ia, ina ia mawhai mua o na mata le whaavai. O Yesu Keriso le whaavai, ma o onga ale au apostolo, ma le au profeta pa ia. Maua mai? O le whaavai o le au apostolo, ma le au profeta. Le whamai ai manatua foi o le tofinga o le apostolo lea, o le apostolo na awina. Matua le wingo le upu na apostolo mai no na upu eleni o le tangata awina. A le apostolo na awina e Yesu Keriso e sfulu mali to tolu. Manatua le au so e to sfulu mali to lua. Alu ese yuta to e whaatua tu matatia. Wai sfulu mali tolu o Paulo. E whapewhea o na yeito finga apostolo a Yesu Keriso. E tolu lava vaenga whaamaunia ele to finga o le apostolo. Mua o le apostolo o le tangata ua vaaitino ya Yesu Keriso ua toe tu mai. Maua le mua pernitom ta koe iwa whai mua. Lua o le apostolo o le tangata ua to fia. Ele anganga pa ia, ngā luenga iwa, whai pasuma 5. O le apostolo a wina a Yesu Keriso, na te mawhaia o na whai vavenga, ma whailonga te tele. Maua le lua pernitom ta pasuma lua, whai pasuma le lua. Aisea, na mana o mia o na ia whaatumuina nei apostolo, mole whaavaina ole e kalesia. Amen? Lele whamei apostolo le tai au le nei, whaapei o na whaali mai nei e le anganga, i ana apostolo pa ia, ma ana perofeta pa ia. O lai tala noa Paulo, ia te ia lava, ma le teimi o le au apostolo. Le teimi leo lo iai la tou, i le vai teimi lea o le centuri mua o le ekalesia, a o whaavaina, manatua o i la tou foi nei wa Sofia le anganga pa ia, ma wa la tou a tusi ai, le tusi pa ia. In verse 5, we read there that which in other ages was not made known to the sons of men. The mystery was not made known to the sons of men. It carries on, it says, as it has now been revealed by the Spirit to his holy apostles and the prophets. The word now, it says there, as it has now been revealed. The Apostle Paul is talking about that the power of the Holy Spirit enabled the apostles at the time, number 1, to become the foundation of the church. Number 2, to write the Bible, to write the Holy Scriptures. It says in the word that men were inspired and filled by the Holy Spirit to write and capture Scripture, Holy Scripture. So that's what it says there in verse
25. Ile whaiupu, ile mta upu ngā luenga alo na mta upu e luas fulu male ono. Tātou te maua I fo I le whao laina ma le whao ngā ina o le tangata leo Paulo. Whaipuna e suma lima o suma valu. Whamai le tala anga o le tangata leo Paulo. I le vala au wina o Paulo e Yesu Keriso. Whamai Paulo, ona o whai atu lea, lea li ie, o ai ea oe. Ona faaali mai lea o ona fitalai mai lea o ia. O a o Yesu ua e sauwa I ai. Ai tūla ia I lunga o vai. A wā o le mea lea ua faaali mai ia iau ia te oe. Ia tō fia oe e whaima au auna, ma moni mau I mea ua e waaia. A toa ma mea e toe faaali ai iau ia te oe. Ma o la vea ia te oe I le nuu nei. A toa manu ese, o te awina atu ai nei oe. E whaapupula I o la tō mata, ia liliu mai le pouliuli I le malamalama. Mai le pule foia sātani, ia liliu I le atua. La tō te maua ai le whaamanga loina o angasala, ma le tofi whaatasi mai la tō ua whaapaiaina I le whaatua ia te au. I just want to read Paul's conversion story, because Paul is the 13th apostle. Paul is one of the apostles that founded the church, that became the foundation of the church. He had seen the resurrected Christ. He was chosen by the Holy Spirit. He was able to perform miracles and signs and wonders. And this is the story of his conversion. It says in verse 15 to 18, Acts 26. So I said, this is Paul talking, "Who are you, Lord?" And he said, "I am Jesus, whom you are persecuting." And Jesus says to him, "But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose," confirming his apostleship. Amen? "To make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. I will deliver you from the Jewish people, as well as from the Gentiles, to whom I now send you, to open their eyes in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me." So this is Paul's conversion story. This is his call to the apostleship. This is his confirmation. And this is what the church looks like. So when we look at the planning of the mystery was founded on the foundation of the apostles and the prophets. Praise God. So this is what the planning looked like. But the rest of verse 6 tells us what the mystery actually became. So many people know. Now, if I put lima ta o mai e te tatou le fuafuaina o le mea salilo. If I put e ta o mai e te tatou pe whae lo mai ai le mea salilo Ta tatou whai tau le whai pue ono, whai tau whatasi ia. Ia veanu e se, masuli whatasi, matino e tasi, ma ia tofu sia whatasi, ilana sa folofu. Amen? Le mea salilo lea. O le mea salilo le ngata i le whai loa mai le fuafuaina o le mea salilo, le whaavai o le au apostol pa ia, ma le au profeta pa ia. E taua mai le apostolo, o le mesa lilo, ia avea no ese uma, mua, masuli whaatasi, lua, matino e tasi, tolu, ma ia tofu sia whaatasi, I lana sa fola mai, ona o Keriso. E tolu vaenga o mea maua ele e kalesia. I le fuafuaina ele atua pa ia o lana e kalesia, tatou te iloa ai, whamai whaikoe ono, ia avea no ese ma, tatou no ese mua e taua whaatasi I tatou o suli. Te loa taua I tatou mpe avea I tatou masuli, ua maua I tatou le tofinga whaatasi maatali. Amen? Lua, whamai e taua oe e avea ma tino I tasi. Mana ia le atane au mai mua gradi tum tapu e suma lua, whamai e ui na tele I tu tino, ai tasi le tino. Lelai avea I tatou matino e tasi. Nu ese utaia. Tolu.
Whamanianga no na tolu nei, whamai maia tofu sia whaatasi. E le ngata i neia maua e tātou le tofi whaatasi mai utaia. Whamai e vei tātou matino tasi ma tangata whaatua o utaia. Ai tolu whamai e tofu sia whaatasi i tātou. O le ale tofu sia whaatasi lea, whamai e tofu sia i lana sa fola mai ona o Keriso. Whamai kanatia e tolu whai pa luas fumaleiva. Whamai awhai foi e o Keriso o tau e moni o le whanau o taua apera amo. O suli foi e tusa male mea na fola ina. O le ale mea lea, o le ola e whaavavau. Praise God. Ma nei o vaenga e tolu na mo I tātou le tai ale nei. O a mea tātou te ilo ai, le fuafua ina o le mea sa lilo. Le rao tātou ilo na fuafua ina mai nei e tuu le whaavae o Yesu Keriso, o le au apostolo ma le au profeta. Whaavae ina o le kalesia. Ai sauru whai pufa e ono wha mai o le atala, o le mea sa lilo. O le aveo no ese suli whaatasi, tino e tasi, tofu sia whaatasi, lana sa fola mai ona o Keriso Yesu. It says there that the planning of the mystery, not only are we able to understand that there's the foundation of Jesus Christ and the prophets and the apostles. We now understand the calling of the apostles. Remember, there's no more revelation to come. There's no more revealing of new messages from God. No, the complete message is in the Word of God. Amen. The sufficiency of Scripture. So the apostles became the foundation. Them writing the Bible and the Holy Scripture became our foundation. And in the planning of the mystery, verse 6 actually tells us what that looks like. And what does it look like? Verse 6 tells us three things. Number one, that we as Gentiles, we become fellow heirs. What does fellow heirs mean? It means that we have the same inheritance. Praise God. Amen. We are fellow heirs. We are co-heirs. One describes it as we now have same legal status. Number two, it says that we are fellow members. We have same legal status, but now we also have same life status. 1 Corinthians chapter 12 talks about that as the body has many members of the body, but it's still one body. Right? Amen. That's what it means when, the mystery, the church, even though there are many of us, but we all are together in the body of Christ. 3, it says not only are you fellow heirs, not only are you fellow members, but 3, you're fellow partakers. What does fellow partakers mean? It says the rest of verse 6, it reads that we are partakers of His promise in Christ. What is the promise? Eternal life. Amen? Amen. We have an eternal hope because of Christ Jesus. Amen? So, ile fuafua ino le mea sa lilo, ua vei tātou onu ese, masuli whaatasi, matino whaatasi, matofu sia whaatasi tātou, ilana sa fola ina mai, ona o Keriso. Ai whamai le whai unga whai poe ono. Whamai o vaenga, manawa ia, e ilo ai le fuafua ina o le mea sa lilo. Ai whamai, tofu sia whaatasi ilana sa fola mai, ona o Keriso, ile tala lelei. Usa mtu whawhine, whai wina tātou tāpuli tai au lelei, ua nao le tala lelei, e ma whai ona tu whaatasi ai, e sa tōrua. O le tala lelei, na mafuai o I tātou sa vāvā mamau, ua whaalata ina mai. O le tala lelei sa tutua I tātou I tua mai o le pā sa vairua inai, ai ua soloia. O le tala lelei ua mafuai o na wha umatia le feita ngai. O le tala lelei ua mafuai o na wha leleia e sa to'arua ina ia vea matangata fōu e tasi. Ua na o le tala lelei. Ua na o le tala lelei a Yesu Keriso. O le a le tala lelei. O le tala lelei na maliu Yesu Keriso e sui ai a tātou ngasala. O le ale tala lelei, o le tala lelei na tanu mia Yesu, ai toe tu mai yaso e tolu. O le tala lelei whamai a,
o le upo le atua, o le whaamaoni lea, o le whina ngalo le atua mo I tātou. Ua nao le tala le. Amen? Amen. Verse 6 ends off and it says, and partakers of his promise in Christ through the gospel. And I want to end on that point and highlight that point and drive that point home for us, brothers and sisters, that it's only the gospel of Jesus Christ that can reconcile. We were once afar off, but because of the gospel, he brought us near. We were the Gentiles that stood behind that wall that separated us from the Jews. But because of the gospel, the wall was removed. And we now have an ability to come to the Father. It's because of the gospel that once we were outside of the inheritance, we were outside of the body, we were outside of the eternal hope. But because of the gospel, we are now together with those Jews that believe in Jesus Christ. We receive the same inheritance. We are part of the same body, which Christ is the head, and we are now partakers of the eternal hope in heaven. Praise the Lord. Amen. And that's the message for us today. Pea tatou matamata I le faaali mai o le mea sa lilo, e u ma mea uma I le tala lelei. When we look at the mystery that Paul is trying to convey, everything ends back at the gospel. Faipule mo mokra ni tau tapu suma lima. Faipa tolu man fa pe ai paulo. O le tala lelei a. O le tala lelei na maliu ke riso masui o ata ato masala. Pe ona tu sia. Fa mai na tanu o ia, matoi tu mai ile aso tolu. Pe o upu o ai tu si. The message of the gospel is simply this. And Paul writes in 1 Corinthians 15:3-4 that Christ died for our sins according to the scriptures. And that he was buried. And that he rose again the third day according to the scriptures. Everything we have is found here. Everything we ever need is found here. Amen? O mea uma e te mana o mea I lo soifua o lo iai ile a fionga pa ia a te atua. It's only the gospel that can reconcile all of us. Swafa pelo Yesu, tato te talo. Amen. Li ia oita ma, lo wanga lelei, wha e wina le a fionga pa ia le atua I le nei au. So se tasi o lo mawhai una maua lewa noa e wha alongolongo o le te talo, ina ia ngalue le mana o lo wanganga pa ia I lona loto I le nei au. Au na foi o lo matu mafuta I la loifo le nei fale, wha amole te ma, ia ngalue lo wanganga pa ia, to sina e oe loto o tangata taito tasi, ia te oe. Father, we come before you, and as we end off and as we hear from your word today, that the mystery that was once not known to anyone, but this great church that you have brought together, the unification, the reconciling of the Gentiles and Jews, that there is no more male or female, no more slave or free, no more Jew or Gentile, but that we are all children of God if we believe, if we have faith and put our trust in Jesus Christ. Our prayer, Father God, continue to draw the hearts of men unto yourself. And at the end of the day, all glory belongs to you. And we pray this prayer in Jesus' name. And we all say, Amen and amen. From me tele le tua le tato ainga le nei tai au, ono Yesu. Amen.